Awanak ti itisibay mo into nagpasngay ka. Ay, wan nga rod lakay. Sana pala tadamot ni mama. Isunti mang kadwakan ka. Amo ka di nakabaybayan. Wanin anyapay nga rod ti mabalin ko. Kat panawan na akmat ka. Panawan ka para iti masakbayan to dagiti agbalin nga anak ta. Ken may sa, uri adaywakan ka. Si kalata ti adda iti puso ken panunot ko. Bakit? Oh, talaga? Promise, bakit? Text man? Fix man. Mamatay man. Ay, ayatin ka unay-unay, Jenny. Dahit ako mati ka na yung nga imulam iti panunot mo. Agyaman na, Arnel. Ay ayatin ka mat unay-unay. Sapay ko matadikan to baliw. Awan to ti agbaliw, bakit? Di ka rin dahita. Sika, kat siksikan to lang ti babae nga ayatet. Sika lang ti agtagi ko dito'y pusok, Jenny. Hello, baby. Daddy is here. Ay na, nakaluklog magdi anak ta. Bakit? Siyempre, alagang mami ko naman. Aywan kayan, bakit? Ada good news. Anya day tanak ay. Imanugot ti ospital a pagtrab-trabahwak, iti yearly a panagbakasyon ko. Talaga, Arnel? Wen, isong agsagana ka, bakit? Ngamin, tunggal agawidak. Sigurado ang mapalaban ka. Anya? Wala, tapno mapasaron mo na dagos ni baby. Ito ka no, baby. Oh, makita? Wen, kunana. Nalawanan. Kaano nga rin ti panagbakasyon mo, Arnel? Surprise! Sika talaga, Arnel. Mahilig ka iti sorpresa. Kanayon nakasorpresa. Siyempre mata. Kasta ti kinapatag mo kanyak, bakit? Ay, sus. Oh, mano abulan nga iti bakasyon mo, lakay. Makabulan lang nga rod. Ay, nalakay. Saan mo alalaangan ti makabulan? Agyaman ka kitdi. Tayo manugot ti ospital nga agbakasyon ka iti maisa abulan. Dagiti dadduman tupay dita, kat saan da makabakasyon. Sa bagay matkit di, ha? Iso na lang, tano nakabakasyon na. Kasla nagbityal daw. Siyempre, nakatambay ka laang ditoy. Iso akas lang mabibiit. Ngam panagrik nam laang dayta. Wala ron. Iso nga umay ka man, bakit? Taipapas ko ti iliw ko kun ka. Adda good news ko ken kalakay. Anya dahi ta, bakit? Masikugan. Magpaiso? Wen, jak nagbinulan. Iso anangalak iti pregnancy test. Dayjay, naamwak anakargaan ng manin. Ay na, nagsayat no kasta, bakit? Talaga na parabor ti Diyos kadata. Wen nga rod lakay. Ket day tati kanayon ko apagyamyamanan ken ka. Kasla kayat kumanan ti agbakasyon no kastoy laheng. Sigawan. Agpatulong ka kada mama ang mga aware ka ni Nathan. Iti kasta, saan ka marigatan? Nang runa, tamasikog ka manen. Wen, awan rumbang apagdanagam lakay. Saan pa'y matadakkel ti tiyan ko? Iso akabaulak pa'y nga awiran ni Nathan. Sige, umawag ak tumanan ninton rabi. Nagsubli ako ni ti Jutik. Itaydak pa'y ngamin nga awagan. Taado ti pasyente mi ita. Sige lakay, ket agan-anad ka ditawan. Di mo baybay antibagim. Wen, awan rumbang apagdanagam kanyak. Kabalak ti bagik, bakit? Sige, bye!
Arnel na kay. Apay ba kay? 16 ti taon ni Nathan. Agkin say matan ni Nicole iti umay abulan. Dadakalan dagiti anak tan. Ado matan dagiti binangon ta negosyo. Malaksid iti dayta. Adda pa yung nagatang taatalon kanyogan. Panagkunakit umdas mat siguron dagita amang biag kada tayo lakay. Iso ano mabalin, uray saan ka kuman ngagsubli iti Saudi. Anday ta ka manan bakit? Di mat napagsaritaan tanday ta banag. Arnel. Maudin day to yung ipapan ko iti Saudi. Promise. Agfurugudak to niti sumaron apa nagbakasyon ko. Ay, no namin anumon nga imbaga dayta. Ang aging gait na, di mo pa'y tinungtungpal. Kastaya. Mala, talaga maudin tayo ito'y bakit? Promise. Talagang agfurugoda ko niti sumaron apa nagawid ko. Abag gusto. Malpas tumot ti kontrata kay Saudi. Diyak to nagrin nyo. Iti kasta. Agdeden na tayon kadag iti ubing. Ay, talaga ang nagbiit ti panawan. Talo at awan gaya man tinapalabas. Manipod nagpasaudi ni Arnel. Kanayon abisi. Iso asaan may unayan ang makasarsarita kadag iti ubing. No diyak agbitot. Dandanin malpas ti kontrata na. Saan mo't ngaminan ang nagpakbakasyon. Tamasayangan ka no iti busbusan na. Ay, aguray ka. Kasangay na matgaya man iti umay alawas. Ay na. Saan nga mauawag Ay sus. Nalabit a sorpresaan na kami mananday niya. Ay tinasayaan. Agpatulong nga kadagiti anak ko. Awagak mataniipag ko. Itikas na. Adda kadwak amang plano para iti birthday surprise mi iti asawa. Aday ta, mami. Nakasagana aminan para iti pa-birthday party tayo ka ni daddy. Wan iho, maragsakan lakit di daychay. Numakita na tiin sagana tayo para kan ko na. Aywan, tay lechon nga in-order ko. Awan pa'y ka ding. Undawi ka nung tiritson manang. Imawag itay. Nalabit nga si Diogan dayjay. Nasayaat nga rod no kasta ading ko. Nathan iho. Mami? Pakialam man bi iti pitakak iti silet ko. Mangala ka iti pagbayad tayo iti lechon. Sige, mami. Manang Jenny? Oh, apay John. Sumangpat nga ta ni Manong Arnel? Masigurado ka kasta ading ko. Pag ko na Manang. Saan ngamin ngay mauawag? Saan ang nagparparik na apulos? Kanjak makontakti number na. Kas di akanayon ter aramiden na, nupaawidan dito Pilipinas. Sa bagay, talaga ang mahilig ngamin amang sorpresa dahil di akabsat mi, Manang. Naku namon, Joan. Iso nga amok nga iranana ti panagawid na iti mismo akasangay na. Ada nagsardeng alugan iti batog. Aywan, ang mga nutilit sundaytan, Manang. Nalabit akas na. Sige. Ituloy mo latan ti aramidam, ta siya kung ti mapanmang kita. Sige, Manang. Duamot alugan ti nagsaruno asimangpan. Lukatak ti gate. Lugan mo ti pulis ti simmaruno pa'y asimangpan. Adda lalaki arimar iti kotse. Nimat Manong Arnold. Juan, ti kabsat ni Arnel nga addamat laeng ijay Saudi. Umasidagan dito eh. Jenny. Manong Arnold? Siya nga roti pag. Ay na imbag man ta nakaawid ka mat bayaw. Ni Arnel kaduam ka di? Juan. Sa dino tayan ti asawak, Manong. Kunaktupay kat amang sorpresa maninday niya. Ang api nga adda kadwayo a pulis, kandwa mo tilugan nyo.
Apay, saan kayo kadian nagkalugan kinikabagis mo, Manong? Wah, Anya ka di maninday to'y apakulot ni asawak. Jenny, di ka ko mamakmaklat. Pagkalmaam la ko materinam. Ha? Ni, apay, Manong Arnold? Denggan na ka ko. Denggan manasaya ti bagakan ka. Pati berem ko mati pakai naga ibag. Ikag pa bakit tilidaya marikrik na. Apay ati asawak pa'y tinakapasamakan ti kastoy, Manong. Apay! Jenny, Awan mo tinadagdaka mat nangadagayam rekrit na. parang kurakit talaga ngayong gagara ng ilimad kada tayo ti may papanit ti sakit ka. Naladawan, hindi mabuan na iti doktor. Ni stage 4 gaya mo ti sakit na blood cancer. Unay matlakit din ti kastoyaga sa ti asawa. Kunak no surpresa anda kami iti mismo nga aldaw ti kasangay na. Ngamda kami matgayam ti masurpresa. Nagsakit. Nagsaam ti kastoya na pasamakan ka, Arnel. Arnel, asawa. Apay, pinanawan da kami kasano kami palitan kadagiti anak. Kalma ka lang. Pag-aasim. Anya na jay. Ay na, Apog! Naitaan, nagriing ka! Ah. Apa yan? Agan anukan, Apog! Ah. Naitaan! Ay. Naitaan! Naitaan! Naitaan, anak ko! Diyos ko, tarabayong kumati anak ko. Di mo ko mabaybayan. Pang-aasim ka di ako. Ispalam ti anak ko, Diyos ko. Husto ko man day tapan nagsasangit mo, Manang Jenny. Kita mo, limlim talagang dagiti matam, gapo iti kasasangit mo. Tinasaya at agawit ka pa ilang. Siyak pa ilang timang bantay ka ni Nathan. Inton bigatan ti tabon ni Manong Arnel. Iswanas ka nagpapiksa ka. Apay akas to'y matan, di mapaspasamak iti pamilya. Apay. Manang. Natay iti blood cancer ti asawa. Ito, ang ngangabit matibiyag ti anak ko gapo iti leukemia. Kat tinasakit. Adang iti stage 4 ti sakit ti anak ko. Unay matan ti kastoy agasgasat dagiti agamak. Unay yan, Diyos ko. Manang Jenny. Nagsakit dakit kita ti kastoy agasasahan ni Nathan. Nagsakit. Huston, Manang. Apay nga isupay tinadaan iti kasta sakit. Siyak lakuman. Siyak lakuman, Diyos ko. Mami, Nathan, anak. kasta marigat anak mo, mangis. Ha? Mabit lang ang tayabak ti doktor, anak. Saan? Di napanawag. Please. Sa nagbayag.
Naitan, anak. Di ka kumaman ang sao itikas na pang-aasim. Di mo ibatbati ni Mami, Wen. Lumaban ka, anak ko. At dalaang ni Mami dito eh. Mami. Ingat nga to na dagiti mo na. Akas ladag ang gawatan na. Nathan. Saan, Arnel? Saan? Pangasim ta di mo kumamat ikuyog ti anak na. Maasi ka. Saan? Saan, Nathan, anak ko? Nathan! Ipag. Kaitabtabon lang ti asawa. Ngamit malamlamayan manin ti anak ko. Unay matan di kastoyan na pasama. Amo ka na rigat. Masapol maklunan tayo ti amin. Talaga siguro. Ngaging galangan di tatin ti Diyos. Abiyag da Arnel kanaitan. Ang apay adagit ni payagamak tinakapasamakan ti kastoy. Apay. Nalabit nga daras ko. No apay napasamak amin dagitoy. At talaga iti Diyos. Di ka mawalan ni tinamdama. Amok nga na napimpintas a plano na parakan ka. Laglagi pa nga dapay ni Nicole. Isuarin mo na lang agbalin ka natin. Uwan nga paiso. Sa dino tiyayan ni Nicole. Awan ti rumba nga pagdanagam kan ko na. At dahil tinatalga na ka sa saad ni Nicole. Tinasayad. Iturog mo pa'y. Tapno makainan na ka. Da kami pa'y lang ti makamo dito eh. Kumusta kayo ni Pag? Ni Nicole, kumusta matan? Kaasi ti Apo, nasaya at kami matlat na. Oh, kunak no nagsubli kan ijay Saudi man. Kinapudno na agpamanila kitan. Intun bigat nga minan ti flight ko. Di magasak labiit, tao may kay kumustahin nga gina. Kasta ka di man. Wan Ipag. Amom, maragsa ka na ka makakita iti kasta lang amita. Agsubsublin ti sigod aganaygay mo. Sana nakas kadagiti napalpalabas ngal daw. Wen abayaw, naamiris ko ngamin, asa anak arumbang agpailuyos iti nakaro aliday. Ngamin, mabaybay akmatan ni Nicole. Masapon nga agbalinak anatibkar para iti anak ko. Nagrigat. Nagsam, tinapasamak kadagiti akamak. Ngamnaskan nga awatak. Amok apan nubok laang ti Diyos dagiti kanya. Puno day tayo Ipag. Kat mamatyak nga danapimpintas a plano na para kan ka. Kayan para iti anak mo. Amok adi na kay baybayan ti Diyos. Iso di yung arudliwayan ti kumararagkan ko na. Wan bayaw. Kat agyaman akunay gapu iti kanayon akadam iti sibay mikin ni Nicole. Sika tinangan andingay kan nangas asikaso kada kami.
Manipod pimusay ni Arnel. Ita, agsubli ka ni Saudi. Kailiw da kayon tulakit, di ba yaw? Di ka agdanag. Taka na yung nagtuti umawag ka na kayo ka ni Nicole, ipag. Agyaman bayaw. Agan-anad kan to kumaijaywan. Di mo baybay antibagim. Ni Apo Diyos ti kanayon amang tarabay kan ka, Manong Arnold. Kastaman kasaem tinagbalin apadas ko, Miss F. Jak amo idino kasanok amalasatan. Nalaos aliday tinang balkot kanyak. Manumat abulan alinaklak am ko ti saem. Ngem idinakitak ti anak ko, kaslaak nariing itinabayag apan nakaiturog ko. Inkarigatak ti bimangon, ket sititibker asinangok dagiti pannubok iti biag. Ngem uray kasano ti ayat kong agserbi iti Diyos, isumet ti ayat na amang mangted kadagiti pannubok kanyak. No apay anakunak ti kastoy, kayat ko apadaanan nyo ti may kadwa apaset ti surat ko. Alakastan Miss F, ket pagyamanak unay, tiing ka panangibasa ken panangyornos, para iti pannakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Jenny. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Oh, hello Manong Arnold. Kumusta ka matditan? Kumusta nga iti trabaho? Medyo nabayag adi ka imawag ah. Makumikom kan sakit di. Wala ro, Jenny. Among matan. Kanayon nga doon ti tao dito ospital. Saan kami amaw-awanan iti pasyente? Manong Arnold. Apayakas lalimitay ka. At nakadima di na ipagag, Jenny. Ha? Ay, ikwa. Awan, Manong. Awan. Mamukon. Pasensya ka, Juan. Sigurado nalagit mo manan ni Arnel. Kapo kadagitin pagag. Sorry, ha? Jack ing gagara ti pan nakaipalagip ti kapsat ko. Awan rumba nga ikidawam iti pasensya, Manong. Maipalagip laeng ngamin kanyak tinapalabas. Nang runa ket agpada kayo iti pagtrab-trabahuan iti day ti Arnel. Kastoy metlaeng nga oras idi ti kanayon na nga iaawag kada kami. Tanda-ni kaya man ti death anniversary na. Wen Manong, agpalwalo kaming to kas panang lagip kan kwa na iti day tangaal daw. Una, di kagtanag tatumulong ang iti magastos. Mangipawita iti busbusan niyo. Ay na, saanin Manong Arnold? Insaga na akon daytoy, iso nga oray di kan mangted. Saanin ko nakmet? Igatang muntulatan iti pasalubong mo kada kami, inton agawid ka. Ha? Una nga rod. Anya ti kayat mo pasalubong. Si kantulatan ti agpili, Manong. Kan may sa, adaman kan awan pasalubong mo. Tinapatag, nasalunat ka nga agawid. Mami, mapana ko nag-eskwela. Adda ka din ti school service mo, anak. Wen, Mami. Apay, di yun angag. Kat no itay pa'y ngagbusbusi na itiruar ti gate. Ay, kasta aya. Ay na. Jack maten nangag anak ko. Kasarsaritak ngamin itay iti cellphone ni uncle mo nga Arnold. No kasta, imawag man na ni Uncle Arnold, Mami? Wen, kaawawag na lang itay. Kaano nga'y kano ti panagawid na? Ah, mabayag pa'y anak ko. Apay ka di. Ibagam ta igatangan nak iti adu apasalubong. Ah, sige. Ibagak to inton umawag manan ni uncle mo. Ala, ingka nga rudan. Tani, urayan na kanti service mo, anak ko. Sige, Mami. Bye! O sige, anak. Agan-anad ka, Wan. Hello, ma'am. Da kayo kaditina ni Nicole? Wan, sir. Apay ka di. Umay kayo kumadagos dito ospital. Naawanan ngamin itipuot ni Nicole. Iso ngayon taray may adagos dito ospital. Madama na tamtamingin dagiti doktor ti anak yo, ma'am. Anya? May nga oras mo, Mrs.
Siya ka dito, inati pasyente. Uwan, Dok. Siyak nga rod. Kumusta ti anak ko? Kadingit ang may baga, misis. Agam adda sakit ti anak iyo, leukemia. Katadanda iti stage 1. Anya? Kat masapol nga agpa-chemotherapy ti anak iyo, itatanas sa papay. Diyos ko. Mawatak ti marikreg na iyo, misis. Agam nasken nga agbalin kayo, anatikar. Masapul nga si kaswanyo, dagiti masapul na para iti panagkemo na. Sige, Doktor. Pangaasiyo taramidin niyo amin na pamuspusan. Tapno maispal ti anak ko. Mami. Nicole, iha? Amo, Mami. Saan akong amabutang? Mabutang iti anya, anak ko. Mabutang agmay-may sa, Mami. Ha? Saan ka ngamin nga agmay-may sa anak ko? At dalaang ni Mami iti sipay mo. Mala, maturog ka nuan. Itikas na, pumigsa ka. Mami. Anya day tiya, anak ko. Adda ka di kayat mo akanan? Anya ti kayat mo? Ibagam laang talain ni Mami. Di ka ko maagung-ungat no sumurot akon kadadadi kan manong, wan. Anya, Nicole, iha, di ka kumamatag sa itikas na. Pangaasim. Apay, kayat mo ka di analiday ni Mami. Joke lang, Mami. Nicole, anak ko. Sige, tamaturog akon. Makaturturog ako na yun, Mami. Di nakpanpanawan, wan. Tapno jak sumurot ka dadadi kan manong. Jenny. Manong Arnold. Nagawidak adagos. Gaputa inyawag ni nanang tinapasamak ka ni Nicole. Agyaman ak, Manong. Agyaman ak iti kanayon akaadam iti sibay ko. Nang ron ano kastoy amalmaldayak. Awanan yaman na. Sakbayan na uyos ti biyag na iti Arnel. Nagkariakan ko na. Asaan kayo abaybayan? Tungpalag nga rod day tangain kari iti kapsat ko. Manong Arnold. Ala, agawit ka pa ilay di balayo. Ika maturog. Iti kasta makainana ka. Siya akong di makaamo dito'y, ha? Saan, Manong? Dito yakla. Diyak mabalin ang panawan ti anak ko. Dito yakla ang sibay na. Diyos ko. Apay ati pamilyak pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Apay adagiti pa'y anak ko. Siyakla ko man, Diyos ko. Siyakla ko man. Anya tinagbasulakan ka. Apay nga aramidam ti kastoy kanya. Apay. Inalam lang arodan ti asawa. Agraman ti naon ang anak mi. Ita, kastoy manen ti mapasama kiti anak ko. Pangasim, Diyos ko. Gusto ko man. Huston, maasi ka. Jenny. Apay. Apay. Napudpud no nga da Diyos. Pagimbagam ti anak ko. Pagimbagam. Pagmilagruam. Agasam ti anak ko. Diyos ko. Jenny, kalma ka lang. Kalma ka. Pangasip. Pwede danom. Uminom ka pa eh. Makatulong dahi ta. Magkalma tinapnam. Beijing Dr. Morales to Rome 148. Beijing Dr. Room Morales number to ti anak ko dahi dyan. 148. Rome Pinata.
Paging Anya ti Dr. mapaspasama. Morales. Diyos ko, ispalam ti anak ko. Di mo ka dibaybayan ti anak ko. Diyos ko, pangasim. Jenny, pagkalmante rin naman. Amo ka sana baybayan ti Diyos ni Nicole. Oh, Diyos ko, pakawanin nagkadagiti nagkurkurangag. Arami nag-amin na pagayatam, basta ispalim ti anak ko. Pangasim, Diyos ko, agpagpakaasyakan ka, Apo. Jenny, Anya ti, saan? Nicole, anak ko! Nicole! Sana puno na ito'y! Saan? Nicole! Jenny, husto ko man nagsangsangit mo. Maudin nga daw ti panakalamay ni Nicoleta. Awan kay pulos turo mo. Ato'y inyagan kay ti kanem. Mangan ka kumamat. Tapno na pamigsam. Anong aldawan na kasta ka? Pangasim ipag. Di mo kumamot baybay ang tibagin. Mga ano niya ti mapasamakan ka. Sige lang, Manong. Sana ka mabisi. Jenny. Pangasim tapanawan nagpailang dito'y. Kaya't ko nagmaymaysa. Maturog kanuhan. Iti kasta, masapa kang agriing. Itulod na ka ni Mami ijay school, anak. Maturogan ni baby Nicole ko. Good night. Jenny. Di ka natagari, Manong Arnold. Maturog ni Nicole. Amangan numalukag. Di mo pigsaan ti saom. Umay ka. Ijay takusin ang agsarita. Ala, umay ka. No talaga anasken a maipan iti rehabilitation center ni Jenny, ay kat isungarod ti aramitan, Barok. Amo ka di mo baybayan ti anak ko. Ay, numabalin la kuma asya kun ti manglakam iti laklakamon na ita. Nakakaasimot ti anak ko. Una na. Di kagdanag. Tasya kung ti makaamoy ti magastos. Ano nagiti gagayem ko asay psychiatrist. Isulat ti mang tamingken ko na. Amok nga gimbag tumat lang ni Jenny. Juan Barok, amok asan abaybayan ti Diyos ti anak ko. Kat agyaman akunay kan ka, Arnold. Joan, ading ko. Ayabamon da na ng kantatang tamangan tayon. Nakaluto akon. Ha? Oh, apayakas na unay ti panang mulagat mo kanyak. Ay, kuha, awan manang. Mas dao ka siguro, anya. Ha? Di ka agnanag, naimbaga kun. Manang Jenny? Kasla itaklaang ang mapagsisilpo dagiti pasamak iti biyak ko.
Kaslaak na riing iti kinapudno. Ngawan gaya man ti asawak, kandag iti duwang anak ko. Manang. Nagrikat. Ngamnas ka ng aklunak ti amin. Aklunak ti nagbalin agasat ko. Uray awanan dagiti agamak. Rumbang nalaang nga ituloy ko dagbiag. Amok kan mamati ak. Nga adda na pimpintas a plano ti Diyos para kanya. Correct, manang. Kan syempre, adda kami amang ipatpatagken ka. Wanading ko. Katagyaman ak. Gaputa saan kayo anaumaan ng tartarabay kanya. Aging ga iti panagimbag ko. Naimbag nga orasyon, nana. Kastamot kan ka, Arnold Barok. Anyang idagita awit mo. Groceries. Grocery ko na. Wan. Para anyang idagita. Apay, nalipatan nyo ka din nga itangal daw tipan nakaipas ngayon. Ha? Nasdawak nga rod tanasapa nga umawawag ni Jenny. Kuna naasunduag ka no, tamapan kami agpalengke ken aggrocery. Ngam kinunak nga oray siya kon. Agluto tayo kano kas pang celebrar tayo iti kasa ngayon, nana. Ada ka gaya man, Arnold. Anyang iti kukuin nyo di tayan tinidaw. Umunag kayon Wan nga rod. Ninanang tumot nga minta di nakpaster kan. Mala, sumragkan Barok. Agyamanak iti amin a sakripisyo kan tulong nga impay mo, Arnold. Saan lang ang apara kanya? Nudikat iti sibubukal a pamilya. Anday ta ka manan. Awan anya man ako nakmet. Ken may isa pakaragsakak ti tumulong. Amumat no kasano ti panagayat ko kan kasaan ka di. Arnold. Saan tamat siguro apakabasulan ti panaginayat ta. Amo ka maawatan na tatikabsat ko. Ken may isa, tao talang mata makarik na iti ayat. No kayat mo agad agkalay satan. Iti kasta agbalin aligal ti panagden nata. Juan Arnold. Kadyak to pulos maumang agyaman kan ka. Manipod ita, iyawat kon ti amin kan ka. Sikan ti agtagi ko iti pusok. Kat namnamaam apagserbihan ka. Aging gatong palbiyak ko. Ay ayatan ka unay, Arnold. Agyamanak, Jenny. Ikarik nga ipatag ka iti nalablabas pa'y. Ngem panang ipatag ko iti baging. Ay ayatan ka mat unay-unay. When Miss F, dandani na pukaw ko tilimbong ti panunot ko kadagiti napasamak. Agasam met ta nagsasaro no apimusay dagiti ipatpatag ko iti biag. Dandani jak na ilasat ket nagpaabakak iti liday. Dua atawan met idi ti panangaram ni Arnold kanyak manipod na karwarak iti rehab. Pinalpaliiw ko pay ngamin idi ti bagik idinalpas ti innam abulan a panagpaagas ko. Kat kaasi ti apo, naan-anay matan ti panagimbag ko. Nagkalaysa kami nga rod ka ni Arnold, kat ita, adan dua nga anak mi. Adda kami ita dito'y New Zealand, ta dito'y matan ti ayan ti trabaho mi nga agasawa. Ti amok idi kat sa anak kon nga agragsak Ti amok idi kat sa anak kon amaadaan pay iti naragsak a pamilya. Ngam nagbidutak. Ngamin, iti likudan ti saam kanrigat a naglabasak, si papan nakkelak amangi baga, a naragsakak ita iti pamilya a binukalmi kani Arnold. Ngam uray no kasta, agtaltali na adlat ta iti puso kan panunot ko ti imuna a pamilyak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Jenny. Tatang, ato iti grades ko iti second grading, Man? Kita man, China? Wow!
Very good, anak ko. Nagngangato dagiti grades mo, ah. Oh, sika nga yung Matt Benson. Ayan ti card mo. Adto'y tatang. Ni, anya matanda giti a grade mo? Puro matuwasay. Ay unay kan. Sika ti inauna. Ngam kastoy ti gradom. Imbag pay day ti adim tanag nga to ti grades na. Sika nga inauna. Ay apo. Anya nga dagitoy. Basura! Tatang. Anwak nga dagitoy, ha? Oh, atoy. Ibilang mo kit din day ta card. Iso pa'y a basura. Ha? Tatang? Hoy! Di kag sangit-sangit, nay. Tunukon, ungtan ka manan. Agadal ka kit diyan na imbag. Mawatam! Tatang. Ay, ta. Alpas ko nga inugasan lang itinanganan mi. Ikabil ko iti kabinet. Hala, awanan. Sorry, Manong. Kita mo, nabuong ti baso. Sikang tumat. Jakmat inggagara, Manong. Agpaubang ako makan ka. Ano ti mapaspasamang kitoy? Ah, Ano tinanggi ko na buong? kuha, tatang. O tatang, saan asyak? Talaga ka di nga awan na sayat nga aramid mo, sika, Benson? Panaginaw lang, ngam di mo pa'y maramid iti na sayat. Tatang. Tatang. Anya pa lang teraramidam. Asino ti uray mamang dalos ka na kita? Siyak! Ha? Di ka tunga nga dita, nay. Dalosam day ta na imbag. Siguraduam nga awan ti nabati ariduma. Amangan numatudok ti sa kati adim. Nawaram. Tatang. Sige, dalusakon. Alasina, umaykan. Bayam dita ni manong mo. Talinisan na ti binuong na abaso. Benson, Barok. Auntie. Ni, apay nagsangsangit ka. Apay akas dyan ni tatang kanyak. Ha? Kanayon nagngawngtan. Ha? Ay, kwa. Amangan no adala ang parikot ti amo mo. Iso akas dyan. Pasensya amlat ako man. Ha? Ibagayo man tipod na, auntie. Ha? Ni, anya nga'y kumaakinapod mo ti ibagakan ka, Barok. San naksamot nga anak ni tatang? Sa malin samot ti amak. Ah, isus, tila malablabid mo mo't maubing. Saan apod no dayta? Anak na ka ni Manong Arturo Benson. Apay nga ron na di na kay kayat. Apay nga anisinan ti kay kayat na. Apay nga kanayon nagngawngtan. Saan agaputa ka na yun nakangaungtan ni tatang mo? Kat saan na kanyang anak? Di ka kumaagi mula iti sakit tinakam. Lukas di naungungtan na kawan. Kas di lang siguro ti pamuspusan na amang disiplina kada kayo nga anak na. Nang runakan ka, tasikat ti inauna. Ha? Kasta nga tante. Wan, masigurado nga ipatpatig na ka ni tatang mo, Benson Barok. No apay mat ngamin akas di titratom kini Benson Manong. Awan mat madingar aramidan di ubing. Nakasingsing patupay. Malaksid iti dayta, nagagat pay nga ubing. Imay kakadi dito'y balay tapno may naksermonan si Camilla. Manong Arturo, ibagbagak laang tipod no. Anak mo da Benson kansina. Anak yu kin ni Manang Alicia. Rumbeng na laang ngarod kuma, nga agpada ti panang tratom kadagiti agkapsat. Saan kat amas kay kayat mo, Jamaysa? Di nakman isuro Amelia ta amok teraramidag. Ang Manong. Nuawanan ti daduma masapol mo kun ibagam. Agawid kan. Manong. Amo madyak kayat nga damang bibiyang kanyak. Nang runa no may papan kadagiti anak ko. Amok teraramidag kunak manen. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Tatang, at ang trabaho.
Naawat akas may sa manager iti bangko. Kamaudyanan na. Makatulong ak matlaangan kadag iti masapsang pulyo dito'y balay. Kasta ya. Ay kit nasaya at karon balasan ka. Siga ngay mo't Benson. Kano ka mata makabirok iti trabaho? Kuwatatang. Imbag pa ito'y adim. Adayo na disdiskarte nga mitisi ka. Siga pa'y kidya lalaki, ti pulo sa di mo amo ti agdiskarte. No, sino mo ti malalama? Ala ni tatang, kanayon yung matpiman adilawan ni Manong. Makabirok tulat tamot Ay, nagado mga minti mabalin di nga alaan na kurso. Day tapay la agriculture ti nala na. Anya nga iti trabaho apakaibatugang iti dayta a kurso Benson. Agtalon! Imbes amang opisina ka kumaitan. Awa na. Tanababalang bita kurso ting graduate mo. Relax ka kadilaan, tatang. Tapusum. Ang mga noanya pwede mapasama ka na kayo. Kandi ko matagibasitan tinalpas ko a kurso, tatang. Tanya tigarat mo. Idayaw ka. Ibagak nga ay na. Agyaman anak ko. Kasjay. Agyaman ta nakagraduate ka. Kasjay. Kaya nag-graduate ka iti kursong agriculture? Ano usam ti agtalon manan? Kasta ka di ti kayat mo amang gagan? Tatang? Huston, Manong. Di kan sumumbat. Ala, mangantayukit din. Lagi pa nyo asaan anasaya at agsubang iti sangwanan ti panganan. Aha, makapawag ganas ang mga nukas to'y laang. Nakaad-adayo manan ti nakaiturungan ti imatang mo, Benson Barok. Auntie? Apay ka di manan. Jaklat na matukod na panunutan. No, apay nga ging gaita. Katkas jelat tati trato ni tatang kanyak. Jakpay marik na ti panangis sakit na kanyak. Imbis ngayon courage nak. Saan met? Kasla pa ibabanak kit di? Benson Barok. Nisina lati kanayon na makit kita. Nisina, iso tinalaing. Iso lati na sirib iti amin na banag. Nisina lang ti anak na. Kanayon na ka mapagkumparahan. Noon niya dagiti achievements ni Sheena. Ti kayat na. Kasdaymat kanyak. Apay, narigat ka di nga awatan na sabali ni Sheena. Kat sabali akmat. Agsabali kami kadag iti hilig. Agsabali kami iti kayat wano kabailan nga ramidan. Kas na ko nakidinken ka, Barok. Di ka kumaagimula iti sakitin akam iti amayo. Day talaang siguro ti pamuspusan na. Tapno agbalin kanto anabaliki iti biyag. Gapot amang opisina ni Sheena. Kayat na amang opisina, Ahmed. Di na kayat ti kursok ng agriculture. Gapot pa nagtalon lang kanumet ti pakaibatungan day ta kurso. Ibaba na laon ti panagtalon. Kaslasaan mo't nga iso ti trabaho na. Anya, ay sus, ala, di ka madanagan. Kasaritak tumanin ni Manong Arturo. Ala, di kan aglidayuan. Panunutam latan apa ng disiplina na laang kan katikas jay ngar aramitan na. Mamati ak nga agbaliw tumot laang ti amayo, Barok. Mapasamak to pa nga taday ta, auntie. Wen, basta itultuloy mo ti agsingsing pat, Barok. Oray kas di akanayon na kangaungtan. Pakita am latta iti nasayaan. Respeto am latta. Ngamin, iso ti amam. Tatang, ni Kenneth. Boyfriend ko. Kenneth. Iso ni tatang ko. Hello? Maragsa ka na kamakam mo iti amati girlfriend ka? Nakatatar kayo gayam iti personal. Agyaman na, Kenneth Barok. Ure si kabait. Nakatataer ka. Talagaan na lang agpili ti anak ko Siyempre mo ta. Ado nga rin dagiti mangibagbagang agbagay kami iti anak mo. Ngamin, napintas. Ganun gwapo akmat. Aywan, imay kami. Ta umay may bagang agkalay sa kamin kanisina.
Agkalaysa kayon ko nam. Wan tatang. Sorry no kala at dahito a desisyon mi. Ngam ay ayatan mi titunggal maysa. Diyak kayat ama po kaw ni Kenneth itibiyag ko. Iso ana pagnumon min ti panagkalaysa mi. Anya, anak kaw. Awan mat siguro ti parikot. Balasang ti anak mo. Baruak mat. Iso nga uwan nugot kayon. Di kagdanag. Tasya kung ti makamoy ti amin. Saan kayo maggastos? Hello, Benson. Imbaglaangan tayo mawag ka. Awagan ka kumamot laang kat. Kasta ka di, auntie. Kagap-gapok lang iti trabaho. Kinapod nun, ha? Adak ngamin ita dito'y balayo. Ang makaslawan mo tao. Nakasara ngamin ti gate yo. Iso nga inawagan ka. Ay nabarok, naatake ti amayo. Iso nga intaray mi ada akos dito ospital. Anya? Kumusta ni tatang, auntie? Kaasi ti apo, medyo okay matan. Iso na laang tadi na pa'y maikuti ti kanigid nga imakan sa kana. Masapol nga therapy ti amayo. Tinasayaat, agdiretsukan dito'y barok. Sige, auntie. Umaya ka dagos dita. Sige barok, urayan da kan dito'y. Anya? Ijay kayon balay da Kenneth nga agnaid ko nam Sina. Wan manong, masikugak nga minan. Kat kinunati inana, ana sa isaya at no ijay kami nga agnaan. Itikas na, mabantayan na ti panagsikug ko. Agam Sina, amumot ang masakit ni tatang. Asino nga iti mga iwan kan kuana? Asino nga iti kadwana dito'y balay? Amumot nga da trabaho. Di si kan ti mga iwan kan kwa na manong. Anya? Agikat kan iti trabaho. Di kagda nagtasustentuan kayo mat. Ibagakin ni Kenneth, tamangted kami iti pang allowance yung. Jak lakit di kayat ti agaywan iti may sa abaldado. Iso asikan ti mga iwan kinitatang, Manong Benson. Anya? Talaga ka day, panawan na kahon. Sina anak ko. Pasensya kayong tatang. Iji kamin balay ming agnad. Iti kasta, mabantayan ti inak ti panagsikog di Sina. Pudnuti ko na ni Kenneth, tatang. Sina. Pasensya kayon. Ngamjak ka ba ilan ti mga iwan kada kayo? Isuan ni Manong Benson latan ti mang kadwa kada kayo dito balay. Di kayo agdanag. Ikan kayo mat iti kwartayo. Ikan kayo iti binulan nga alawansyo. Kat da kami ti makaamo iti panagpa-therapy yung. Monak, saan mo tabas na pula pumanaw kayo? Mga siya, tagtalinod kayo dito'y balay. Nagano ti drama yun? Umikan Sina, mapantan. Ano pa tinas ka nga ramidak? Diyak kaya ti mataktak. Hindi ka naman. Diyak ka sa pulan ni Cortayo. Silang mo't presensya yun ti masapol ko. Na kayo tiragsak ko, anak ko. Di kayat ko, kitagdidin na tayo sa pamilya. Pinarawan na tayo lang arusan si Inayo. Panawan na kami merkene Manong Wabinson. Tatang, saan mo't amabalin nga agdeden na tayo aging gatong palbiyag? Addan pamilya. Iso ang masapul alumasin kaming kini Kenneth. Gusto natin ko nakmat. Umikan Sina. Sige tatang, mapan kami. Saan? Di na ko mapanawan. Pangasim Sina, anak ko. Tatang. Adak lang dito'y tatang. Ikarik adi kay tupulos panawan. Winsaon. Tatang. Wakawanan na. Winsaon anak ko. Pakawanan ako mabarok ko. Tatang. Pakawanan na akin kinalpit ko nga ama. Hustong tatang. Hindi kayo nagsangit.
Ang mga nonya pa ti mapasama kada kayo. Ala, agkalma kay lang. Pangasyo. Anya nga iti makunam ita Manong Arturo. No asino ti inululpitam ini. Iso ti mga aywan itakan ka. Ngamin, pinanawan na kamot ti inay aywanan. Insaksakit, indaydayaw, kan impatpatag mo anak. Amelia, ading ko. Mababay ng arudan ka ni Benson. Mabain ka? Gapo iti saan apata sa apanang tratom kadakwada. Kasta ka di Manong. Nga oray kanayon mo nga ungtan kan ikumpara ken ni Sheena. Kat awan pulos nangag mo asaong manipod kan kwana. Sinapuno na. Kaslan ni Alicia nga minti makit-kitak. No makitak ni Benson. Gapo ka di tagkakaingas daw unay iti asawam. Wan, sana may libak na ita, ading ko. Ay sus Manong, anya a klase ti panunot dayta. Ginuram ti bukod mo nga anak, gapula ang takaruprupa na tinana. Amo ka bidot, ngamis lang siya mukha pamuspusan, tapno malipatag ni Alicia. Kentap na may balas ko ti panangluho na kaniyak. Ngam sa balim at tinapasaktam. Kan saan lang adayta? Da kayo matlaang nga agamatag sagsagrap iti dayta nga inaramid mo. Da kayo matlaang nga agama ti marigrigatan. Nang runaunay ti ni Benson. Manong, awan basol ni Benson iti inaramid ni Manang Alicia. Dayta kumati imulam iti panunot mo. Well, basol ko ti amin. Nakasang kama. Gabuta nagpapasak si anak ko nga wanwat basol na. Pag mababawiyak itaan dagit inararamid ko. Diyan mo, no mapakawanak pa ni Benson. Gapo ka nagitisan, anasayat. Nga nararamid ko kankuana. Nasingpot ni Benson, Manong. Gat amok ang mapakawan na ka. Panagkunak, saan pa'y mat anala daw ti amin. Agpa'y pagkakiti. Agpapitsa ka. Iti kasta, maadaan kayo pa'y iti gundaway. Tapno makapagbanding nga agama. Kat masulnitam dagiti nagkurangam kankwana, Manong Arturo. Kalpasan ti makabulan a panagterapi ni tatang, nagimbag matlaang daytoy. Sinmaranta kat manipod idi, mayatan ti trato na kanyak. Nagbalin kami anasinged. Masansan ti panagbanding mi. Pasaray agawid met tito'y balay ti kabsat ko kadwana ti pamilyana. Iti agdama kat adamatan pamilya kat naparaburan kami met iti dua nga anak. Banag a pakaragsakan unay ni tatang. Ngamin saan mi a pinanawan. Kat dito'y kamin balay a nagnaed kadagiti apo ko na. Makita kan mariknak tinalaos a panangipateg na kadagiti anak ko. Inkarik iti bagik ajak tupulos aramidan. Wenno iparik na tinagbalin at rato kanyak ti mismo nga amak kadagiti agbalin nga anak ko. Jak matkit din nangimula iti sakit tinakam, ngam numaminsan malagip kulat tamat dagiti inararamid na kanyak. Ngam oray no kasta, ipatpatag ko unay ti amak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Benson.